U selu Putićevo, nadomak Travnika, upoznali smo Tea, zanimljivog 20-godišnjeg mladića koji ima dvije ljubavi. Jedna su motori, a druga rad na farmi. Obje je naslijedio od oca Josipa i već sa 10 godina počeo samostalno voziti traktor. Znao sam i prevoziti, ali u njegovom prisustvu. A sam, pa ja mislim da sam bio 3. razred kad sam sam samostalno krenuo da obrađivam zemlju, da orem, da frezam, jer bile su takve scene da mene, na primjer, otac odveze me u njivu s traktorom i on dođe s autom kući i ja sam tu u njivi čitav dan, obavljam što treba. Kad završim, jer sam bio toliko mal da mi je bilo smiješno vidjeti na cesti, kamoli da izađem. Onda u trenutku kad završim posao za taj dan, onda zovem oca, on dođe po mene, vrati traktor kući, ja se vratim s mamom u autu i tako da je od tada to polako krenulo. Koketiranje sa motorima počelo je još i ranije. Prvi put smo stali na motor kad sam imao 7 mjeseci. Na tatin motor, tatin motor koji on vozio u to doba. A prvi svoj motor sam dobio za 4. rođendan i to mi je bila jedna od najvećih iznenađenja u mom životu. Za 4. rođendan sam dobio mali motorč. I od tada je to lagano krenulo. Prvo sam vozio ovdje po seoskim putevima, po šumama, po livadama. Dok tamo neka 2017. točnije sam profesionalno krenuo da se bavim motokrosom. Znači profesionalnom na našem nivou Bosne i Hercegovine. Višestruki prvak Bosne i Hercegovine u motokrosu ipak je svjestan da se od ovog sporta u našoj zemlji ne može živjeti i da bez rada na porodičnoj farmi nema hljeba. Radim s kombajnom, orem, frezam, sijem, okopajem kukuruz, špricam. Znači jednostavno sve što se tiče poljoprivrednih radova ja to mogu samostalno da radim, tu mi uopće ne treba nitko. Jednostavno tata tu uleti i pomogne, ako ja ne mogu stići sve sam fizički, imamo još jedan traktor, onda on sjedne u jedan, ja u drugi, jer obrađivamo jako puno zemlje i jednostavno fizički ne stižem sam. Putićevo i okolina navikli su na ovog vrijednog momka, koji se poslije završene mašinske, umjesto daljeg školovanja, odlučio za rad. Kad sam krenuo 1. razred srednje, otac me pitao hoćeš učiti ili ćeš raditi. Biraj, ako ćeš raditi, radi, ako ćeš uči, napravi nešto od te svoje škole. Ja sam tad znači izabrao rad i znalo je se da moji ovi školski drugari stoje na stanici, čekaju autobus, ja s traktorom prođem pored njih, ja ovdje za svojim poslom, oni idu u školu. Tako da jednostavno svi ovi u okolici naučili su na mene i to je više postalo normalno, kako meni, tako i njima. Znaju uvijek šta god treba sa traktorom, ko ima te uvijek. Zaglavi se neko s autom kad je snijeg padne pa treba očistiti. Sve znači, vrste poslova što ja mogu da uradim, zna se ko ima. Cijeni ono što mu je otac kroz život stekao i nema to namjeru raskućiti, već unaprijediti. Zato njegov radni dan traje prilično dugo. Ja ustajem oko 7, pola 8 svaku jutro. I onda idem redom šta treba, jednostavno nazove me tata, kaže treba to i to, ja njemu kažem to i to sam odradio. A ako ima neki kvarova, zna se 10, na primjer neki kvar nam bude u farmi pa moramo ustati u 5, u 4 ili ostanemo navečer do 10. Jer jednostavno u nas je posao takav da mi ne držimo kafanu, da može zaključati i popraviti sutra u nas tu. Životinje su tu, znači netko mora biti dežurni 0 do 24, tako da radni dan nekad zna biti od 8 do 12, a nekad od 6 do 10 navečer. Sve zavisi kako koji dan. U današnje vrijeme moramo priznati da je Teo rijedak mladić, kojeg jedna djevojka posebno cijeni takvog kakav jeste. Jako lijepu djevojku sam našao, 2 godine smo skupa. Kako reaguju djevojke su takve danas, znate da je vrijeme nije baš kako treba, kako bi trebalo da bude. Djevojke vide samo taj neki prestiž, neki novac, neke automobile, a to kad ja sjednem u 6, izađem u 6 iz traktora, to niko ne vidi. A jednostavno ja sam takav po prirodi, nikad se nisam obazirao šta drugi govore i šta drugi misle. Ja sam uvijek gledao pravo ispred sebe i tako što se tiče i motokrosa i rada i posla. Bilo je ljudi isto što se tiče motokrosa, nemoj, nisi normalan, slomit ćeš se. Isto i tako bilo ljudi
ajmo na kavu, šta se praviš budala, što čitav dan radiš. Jednostavno ja sam takva osoba, takvi su me moji roditelji odgojili, da znači prvo ide posao, pa tek onda zabava. A njegova najveća zabava su oni isti motori koje smo spomenuli na početku priče. To je dosta rizičan sport, to nitko ne zna dok ne sjede, dok ne proba više put. Kako god sam više nagrada osvojio, tako sam osvojio više i lomova. Par puta sam slomio i nogu i ruku i bilo tu i stradanja ligamenata i sreća nisam još imao neki veliki operacija do sada, ali bude dosta padova jer kako se kaže ne može se ne ući dok ne upadneš. Iako mnogima sigurno neće biti jasno zašto toliko rizikuje, Teo to objašnjava jednom riječju. Ne mogu vam opisati ogromna ljubav, znači ja padnem s motora nedeljom, ja računam koliko mi treba dana da se oporavim da sjednem opet. To je jednostavno uđe u krv, uđe u dušu, u srce i to... Svi koji budu gledali ovo, koji voze motor, bilo kakav će znati o čemu pričam, ogromna je to ljubav i velike trudi, zalaganja i svega ima iza toga, ali ništa me ne može nadomjestiti taj moj osjećaj, feeling što bi se reklo kad ja sjednem i dadnem gas. Vlašić i svaku stazu oko Travnika zna na pamet, a pošto je do sada osvojio neke od rijetkih nagrada za reprezentaciju naše zemlje, ima Teo i svoje najdraže utrke i akrobacije. Ja sam u Srbiji preskočio skok 45 metara u udalji i bio je možda 5,5 u visinu. Tako da su to ogromni skokovi i ne do Bog da padnete na tom skoku, ne bi dobro prošli, ne bi dobro završili. U svemu što radi ima podršku porodice, a i mlađi je brat krenuo njegovim i očevim stopama. To je obiteljski sport. Jednostavno kad krenemo na utrku, spakujemo se nas 5, sjedemo u kombi i idemo Hrvatska, Srbija, po Bosni utrka koji ima i eto tako. Za sve ljubitelje motora ovaj mladić ima samo jedan savjet. Savjet isti kao što je mene moj otac tata savjetovo, znači otvori sve 4 oči što bi se reklo i da ti uvijek bude priči tvoj život i od adrenalina i od svega. Za kraj ostavljamo Teovu poruku svim mladim ljudima koji odlaze iz naše zemlje. Stanje je stvarno teško u našoj državi, ali vjerujem da je stanje teško sveukupno u svijetu. Znači sveukupno u svijetu je teško i nigdje nećete doći da vam se bude na gotovo. Vjerujem da se može i kod nas ostvariti nešto možda teže nego u Njemačkoj i u Austriji, ali ko istinski voli ovu zemlju i ko je spreman žrtvovati sve, ja mislim da se može se uspjeti.